Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channelnya Hana Haidar. Kali ini lagi lihat ada badut banyak banget. Nih Mas Haidar. Mas Haidar lagi di mana? Lagi di Car Free Day Cijantung nih. Lagi banyak badut. Yuk kita lihat yuk. Pegang, pegang. Lihat sini, lihat sini. Wih, banyak banget teman-teman. Ada banyak. Haidar suka yang mana? Kasih aja yang mana. Yang warna apa tuh?